قافت أنتو دبر شيخ أمانتين خو بين تيدا توري أما أنما إسلامات هنجرا تختين تين نماتو قافتف أنما إسلامات هنجرا بات شيخا فاميلين خيا خيساتو أبان خيا بين تيوان تيفجتش أمانتين بين تي خجيبوس نماني دوركتي هاتوس نماني دوركتي وان كان فكاتا يچودا نماني دوركتي أبان خيا أمانتي سابين تي تنرتي هنداوي نيس هن خجيبو نيس هن هاتو أبان خيا شيخ حسرت أباتي أبان خيا هون نخانا قولوني دندياي si wanni olqasti amanti islaama fakkeenya amma kijibus dhorkaadha hatuunis dhorkaadha qabeet eegubatti yoo akkas haa ta'u taate abbaan kun deebi'ee ni kaana godhuun danda'ayi yoo kan dandeenye taate immoo eenyutu ni kaana godhaa gaafeettu. Duraan dursee dheenteen yoo farshoo hin dhuyne yoo sijaaraan hin dhuyne jimaa yoo hin qamaane sanni godhan immoo kijiban jechuun ni ulfaata hin kijibti. Orang kejibus ni jira, orang kejibnes ni jira, orang makai sejiran. Hatau mo syariah Islamati os debine, dubartin tak kayo garte alul kitab tat. Dubarti alul kitab tak, alul kitab nyufa. Penten kitab ni sahar kaka bang kitab Martin Luther. Nama katabe isani khanne. Penten duran durse kitab ni isin samida gabuwe vinju. Wanta kabeka amanti Eropa. Amanti Eropa ragarte Martin Luther fan katabani arga gayani Bible kaisa wali tonni gorani foyeysani wanta kata konni goran takasan walakin orthodoxy fi wanin katoliki fi ahlul kitab war jama yahuda fi nasara ra isan katoliko ha orthodox warra kun warra garte kitab ni sani gijiramus kitab arka kaban kitab agam Taurat di Injil argagaban, Injil argagaban, jijiramun bekama. Hata ummo dubartiin Rabbi subhanahu wa ta'ala fuudhaan unjee taalul kitaab. Dubartii alul kitaab fuudhaa je. Fuudhaa eega je booda shuruuta lafa keessa shari'aan. Dubartii alul kitaab ta fuudhaa jeesan ta fireendiin beeyne ta zinaan goone. Ta fireendummaa gartee dhiiraa wajjin deemin. تزنان قولين سني قرتيش وروتا سني فوراد مش يوتن أينو نخاقورا ولما ينقري وانجان يو أبان كاثوليكتي قالوا الكتاب يوتي أبان نخاقورا دنده أبليسا تيجان شيخ بك إيه بخدي سنة قليجرا أبان سيدو يجرا أبليسا بنت سنة قليجرا نوال كتيسا يو قرتي مش يوتن أبان سي كاثوليك يوتي قرتي قالوا الكتاب تفوز تون أرثوذكس يوتي أبان سي أرثوذكس يوتي أبان نخاقورا دنده ولما ينقرتي منهم ابن باز كتب فتوى قول أبام وني قول دنديا نخا قول دنديا يو أرثوذكسيتاتي أرثوذكسيوتي يو أرثوذكسيتي أبان نخا قول دنديا يوم أبان الجي قرتي مسلمة توز قربان هاي جي خي وني نقول يو نخا قول بجو ندنديا يوم وان إسلام أن كن يوجي قادي جيسن أنا ما قرتي إسيني مسلمة تات يعني إسيني قرتي نما مسلماتي فين كن يوجي ऐसा कैसन कादी कैसन यो कबले संगोर यानी यो दिले कादी कैसन तूने अम्मा पेंटे ला यजूस ता पेंटे डा ला यजूस खनु तिगरब्बिन नुंजे अलुल किताब पेंटे किताब निसी मार्टिन लूथर यर का इसान तो खतबे फी तनाफु किताबु समावी कब्तु किताबु समावी कब्तु तनाफु पेंटे ला यजूस इंदन दो बले से कैसे करू तनाफु gara garte qaadi fiig yabba akas tanafu bente ote abbas te obalisaas te ni kha gorun dando ahlul kitab ote mo abban jane obalisi gorun dando ya chuga fi jawab dutti jazakallah comment jala nada chisani alle bekasan ya abban jira sirri obalise te jani galatoma ore comment tis inshallah gabi te antu dabar sheikha comment onni kana hoy jela dabarti onni kana jela dabartu أوسات سر سنا جشيرون جزاكم الله خيرا ثم قابت يا شيخة جماع غرغرون أكمي لا لما شريعة إسلامات أمرين جماع يرو يدود الديبتي وان جنة جماع يدور والكلافن ولما ينهرام يتجرى قطعا تهرامي متجرى أمرين جماع ولما ينغرغد دورا ودقرتي حرامي جي لفخاء ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الباني كتابة سلسلة ضعيفة كنو ديما غنا خيزتي باب تحريم القات جي كل مفتر حرام جي كل مسكر حرام أديس جوسرت ونقرتين ما سخران شفتي حرام جي فيدا
sanirraa ibnu teemiyaanis fidee jira dubbii gartee jimaatan ibnu teemiyaalleen jimaan nama sakraansaa ka dogongoree gartee rakaa jaafaa salaatuu jira muqbil haadil waadiin jimaan gartee aqlii namaa ni jijjiiraa muqbil ibnu haadil waadii aalima gartee eeysaati yamani aalima yamani innilleen gartee jimaan akka gartee yamanitti sirri beekaa haraami jee jala mure dide nama garteeni sakraansa jee dide ulamaa'in gariinis lakkiin sakraansuu jimaan kun gartee nu mirqaansaa qaraatiilleetti qaraanaa namallee barsiifnaa jee warra didee jira ولكن علماء غرغدو معتبر بكمتون ومنهم مقبل بن هادي الوادي الباني عثيمين ابن باز ورخون حرام جيني دبين غرتي جما الدور والخلافني يرو يدل وان كان غرتي نتلين خرا غرتي علماء ديمته علماء الدور والنبد تنافو يوفرته فكين شيخ بكري سبلودا حرامي حلالي إرادو بنمال جي جمان jimaan tuqinii kharaab subira fagaadhu sagaallanimo re'eedha kabaalu kanyaatu baalaa je wanni isaa dhageeffadhu walaloo isaa dhageeffadhu sheekh alii shunee walaloo isaa gartee irraa dubbatee jira ta gartee sheekh bakrii sabaloo jimaan tuqinii kharaab subira fagaadhu sagaallanimo re'eedha kanyaatu baalaa je sheekh bakrii sabaloo ammallee waan je jimaan si badhaasa qarshii jimaan si dhamaasa qalbii je أشيت الرافضة براجل كون هرامي كون كنا جنني وهكذا أمرين جمادا الدو قرتي هركا والقبني أكاسي وقتي تاني أنا أرى علماء برالة تيجابدو قابي لما تدور قابي تيان تدور شيخا الآن دوافو لنا ما ديميسو ديبتون شريعة كمل العالم دي الآن فولا قرتي وان نما ديميسو لما فولا ديميسو فكينيا فولا كلير غوريوت إرناجيا wanni gartee fuula clear godhu yoo jiraate kama gartee uumaasiin tuyin immoo magaaltittiin teenyaas yoo if diimeeyste guraattiinis yoo if diimeeyste sigalee guraattiinis ni bareeddi magaalillee ni bareeddi diimtuullee ni bareeddi adiillee ni bareeddi kulliin namni ni bareeda namni cufti ni bareeda walaakin immoo taghyiiru khalqillaahi kan taan taghyiiru khalqillaahi khatar uumaa rabbi jijjiiru uumaa rabbi gartee jijjiiruun mamnu'a dawaan immoo tamtu gartee nama diimeeysaa tamtu gartee kiliiruma gootee nama tolchitii san adda baasuun barbaachisa immoo dawaa nama diimeeystu yoo jettee dubartii gurraatti magaala yoo diimeeyste amma fakkeenya akkama magaalaatti agarruu dubartiin gareen dawaa dibattee ta duraan gurraatti asiigat miilaas fuulaas if diimeeystu jira qaamni kaan immoo kookaa-koollaa jiinqa sigalee kookaa-koollaa gama kaaniin diimtuu gama kaaniin gartee gurraatti garaa fi garri biraa miilli wanni ol sarbaa ol sigalee gurraacha ilaa mormallee gartee kana diddibatti ikhwaani imtihaana dubartiin amma kasii wani dibattu san tagarii areedatti baase bineensi san tagarii addeessee yommuu namni kanatti sii qabalee akkasumatti irra ta'a tanaafuu dawaan akkasii ka dubartii gurraatti diimeessu ka magaala diimeessu sigalee haraami laa yajuus taghyiiru khalqillaahi ta'aa jechuudha yommuu kanumatti gartee waan babbareedaa gartee fuula isii ibsu yoo gartee kana diddibattee uumaatiifti immoo gisee dhiqatte fuula isii ka duraanii sanitti deebi'uu qabaa jechuudha. Kanaafuu dawaa fuula jijjiiruu miti khalqii rabbi odoo uumaa rabbi odoo jijjiirree waan gartee diddibattee bareeddoo ta'e uumaatiif akkas. Gaafitti am dabara sheekha gaafii kana gisee hedduu deebi'anii gaafatanii guruupii wayituu ijaaramee deddeemaa as jala jira. Kaampaanii intarnaashinaal jedhamu tokkotu jiraa jira sheekha. Kaampaanii intarnaashinaal jedhu kun birriitu kaayamaa fakkeenyaaf hanga riyaala 2,700 2,800 haguma dandeesse jechuudha. Keessa ammallee wanti kun koomishina qabaa hogguu waan kanarra daleeyde guddina qabdaa jira. Waan kanarra guddatteeti daleeydaa sheekamee waan kana adda nuu baasa waan kana dala waan kanatti seenuun shari'atti akkamii odoon itti seeniin gaafachuuf hadhaa waan jiru takka gaafate. Duraan dursee wanni kun ikhwaanii waan kaampaaniin tun waan daleeyduun beeytan. maallaqa kee kannitee teessee gartee gama dallaalaatiin ammaas nama biraa fidu maallaqa kee kannitee gartee kaampaaniin tun waan daleeyduun beeytu fedhu dawaan gurgura siin jaa maaliif beeytati dawaan isaan gurgurantuun ta shari'aan ayyamtu suudii itti gaafanne maali ulamaa'iin waan kana yeroo hedduu irraa boochi
waan kana gartee maallaqa keessan qabadhaa yoo naggada feetan naggada gartee sirritti ijaana gartu qattee fi dalagaddu ikhwaani ifina laaqina isa waa waswaasa ammoo kun gartee shubaata keessan naqa waan gartee wanni keessan naqu waan isaan dalagan hin beeytu tanaafuu ifin rakkina maallaqa keessan qabadhaa jabeeffadhaa waan dalaydan qofa walitti gartee maa barataa waan dalagatan dalagadhaa ummata kanatti maallaqa keessan kanitanii azaa'if hin godhina isa waan kana gartee yeroo heddurraa dubbannaa waan kana irraa dhaabbadhaa yookaan namni waan kana gartee sirritti namni gartee eelugaa Naayiroobii ni jiran warri san ni jiran Naayiroobii biyya hedduu jiran Itiyoophiyaallee ni jiran bikkayyuu jiran chaayinaan bikkayyuu facaaftee jirti chaayinaan sheeyxaana wanni isiin daleedu tokko namni beeku hin jiru kun ummanni kun jinniidha tanaafuu waan hin taane gartee nagganni gartee akkanaa ka isin wanni gootan isinirraa fuuyyara keenya irraa dhaabbadhaa waan akkanaa kuni naggada amma sheekha beeyta amata 25 wanti kuni yoo kaampaanii itti aan sheekha ta'u taate wanti kun eegalu fi amma amata 25 akkana lakkoofsee jira jechuudha kaampaaniin kun jechuudha kaampaaniin kun ammas sheekhaanillee waan isaa takka laaleen jira waan gurguru kun dawaa akkana jechuu malee sheekha waan ifa baasuun qabu security keessatti dhooysaa qaba kaampaaniin kun waan hedduu waan dhooysee jiru waan taate jecha kaampaanii illuminaatoo ta'e beeyna yaa dippilii amma jarmanitti parsantii 60 dawaa kana waan kanatti fayyadaman akkasuma Faransaaytti parsantii 40 Afrikaa keessaa Ugaandaatti akkaan gurguddate heddummaatu jira jechuudha amma soo kanarra dhaabbataniiti misteerri isaa dilaamaan beekamne bifti maallaqatti namaa kafalamulleen bifa gurgurteen ja'amu malee koomishinni haazam akka ta'ee fi kanallee sheekha hin beektu kaampaanii kun piraaveetira hin beekamu jechuudha tanaafuu waan kana namachi jiru akka gaariitti haa gaafatan gaafitti am sheekha nama tokko tokko jaartii isaatiin bikka akkanaa yoo dheeyte niqaan kee hin jiru ja'anii so namni kun niqaarratti hundaa'ee bika kanaan yoo dheeyte niqaan kee hin jiru ja'anii sheekha niqaarratti hundaa'anii akka nama jettu shari'aan akkamii duraan dursee dhiirtii jarjartee faaxee ni sodaachisaan duraan dursee isin dhiirtii siyaasaa faaxee kana baraa dubartuma feete yoo waan akkanaa goote na agarta kan si godhu jetteen gootee si garsiifti mee godheetu waan gartee si garsiisaa sin jette tanaafuu yoo ganda warra abaluu dheeyte guyyaa ati dheeytetti hiikamte yoo jetteen ni hiikamti hiikaa yoo itti feete sodaachisuu yoo itti feete yoo sodaachisuu itti feete kakuusan gartee maal goota irraa gartee gabra bilisoomsite yookaan miskiina gartee kudhan nyaachifta amma miskiina kudhan gartee huccuu uwwifta yoo hiikaatti feete hiikamte yoo hiikaatti hin feene faatee sodaachisuu taate hin hiikamtu waan kana akkasi beeku qabanii jechuudha. Niyyaa irratti hundaa'aa jechuudha. Akkasi. Sheekha gaafin dhumtee jirti. Kalaas akkasii jaalla jazaakumullah khair jazaa baarakallahu fiikum nutillee dadhabne saanis geeyse gaafinis dhumte kalaas gaa walitti deebinaa nageetta assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan dhabdu qabda. Waan akka hin jiru. Nageetta. Dhumte.